Ledao rara masukkan undadian anak muane engkong anak bayi manarang metundan maliki pande meru uyang kaboro tangta tirori kalako tangta pari kamatanta kari lalambung muallo lati galedamo patunna kulladiyong mo pinduyanna matanna allo apa tantong apa si tundan mali si ruyang kaboro wasombo bunganna lapam peang punna lapar rana tutan para pakna lalendu turronelayo ilante lantang todi sanda kara ilante esukan todi bone sundun inang todi kakindi dayang esukan tidoboi kandaure nantang to dirindungi maa tang ma te nubi Nindono sandalindona mengkara pamotam para pakna Nabi bulan tei sarung munatien tanmi kambuno sarungna ulunna salu kalua kambunona tandung siulun nawan inanga senga tosituru tempat pada umpasikin tibisara Mano kak lilau nisa tiak turun makban tanah si kampanton dalam alim si tayang tondala kedek lindo ni baturu panda mengkarak panitam para pakna pantaranakna padang disak dan pangeloloanna padang diak dulang Mangelana pada disangala toyang na basetanggana inang kupe garen teti aling inang kupe lalek tikaladun todaya padang disak dan todaenan dian dulang tondo naulai salu natariki minagalambe Sale perramne anna sale ko pendiuran bunga sura ukunan na lotong boko tondo ko pasang kinam nabalian pa tolesan samboratu lambaran na tedong marapuan lamai padang dian dulang kutingka padang di balusu buka kumbaya padang di kalumpang ketondokan bangun lipu tondokotoman tawa talu katawanan sasirian katawanan buntulakbi katawanan sangkirasan daya padang di balusur tenende nanai bendan surasan talang nanai tekdek pandung ballo di tak pemilin dona bulan di tenok ni barrena Allah lanna padang di kollo lanna padang di padang lagi di rantai wai
kesalabas senenek sangkala panda todolo kapuanganta bangun lipu tende sikliwona tenatur tongkonan beloraya daenanda lindona bulan duka turiang na padang disalu pangloloan na padang disupai tunda ditulak kabuntun na bune tunda dilang na tundun tanda tena tosen dada bunga bendan matoto tik suke bulawan une teka kia basilum para panggulu makati urin dingi barani tondo ketoraya usalli doke tanah matarik Allah banggailan disalu duka pantaranakna padang di mengkendek bambato tiang gak nalilit baseaninna teti umba padang di tengan mengkara patallu borongna yomo tegen dan kuangin lan padang di mengkendek langan di pak aku tanai yomo tote deke pak bala baran lan baseaninna reke di papailei ke denne di kamalingi ke den di katumangai dempi manile penganton dokotangko kambio santun dempi mani semberan mata kali tangko gabi riti bulawan kukuat tabe tanga dilambit mo di borong-borongan ni karampuan mi kama malirammi kiti mang bulololong kirande palak ma'aw tang kelesoan sampak bating tamotondo. Oke, slow. Oke, selamat. Berapa ini ya, hari kedua, besok hari ketiga, lusa hari keempat, Sabtu hari kelima, jadi ada 5 hari. Ini rombongan terakhir dari Balusu, Bangun Lipu, Kampuna Martinez Marewat, MM Torajenjes.
Angkat aku lutut kaya dong. Oke, bye. Sempit. Oke, bye. Nasihat kalau tuh ano, Kinan Tidak apa sana tuh Ken? Apa ke sana tuh Ken? friends. Friend. Iyo. Ya, situ bos. Oh, iya, oke, baik. Terima Masih harga kasih. bintang atau tompit? Tayo motor bintang, tayo keluar ke kiri bintang ya. Bisa rat pas tuh kayak sempota. Abi Eh? Melo tuh lah. Oke, mantap. Karni itu ada gol-gol apa? Hai, hai cucu nenek, cucu nenek. Sini, lihat sini dong semua cucu nenek. Oke. Oke, ini cucu nenek cantik-cantik. Gadis. Tume palan te paleo. Suruh ke Pevira.
Apakah dipakan di tomat ya? Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sore pale. Selamat sore. Apa jam? Selamat sore, selamat menjelang Oh, malam. sangat lihat TV. Anjay. Hai. Belum bisa dikasih Belum. makan nenek. Tanpa dimakan nenek, makan berkah. Sebentar deh. Iya nenek kan oh. Apa ngam ko si duan hindi kan? Pakai dia pikir nenek. Oh. Kamu ada nenek. Nang kamu. Oh, dia boleh dekat di pakai nenek Iya kan. Orang boleh nenek tuh. Kuar kasi Kati. makaron di pangan. Ako wala makaron pangan. Kadi. Apa kabar dong boleh nenek? Iya na. Demo rekan pangan na ba? Hindi ni. Oh na kuwalan. Demo. Kuwala pa sepo ko yung Iya, ala kay sepo tapos mas sepo. Oh, nenek mo to adi? Ya. Oo. Nenek boleh kadi. Salat udang. Bentuk tadi daw nenek nakadin Nenek tatana. kadi salat udang lo. Sudarana. mbar kuno ko hindi telo. Ini kung ito nakadin din niya. Apa lo kami nonton. Nana apa ya? Oh, tapos sepo mo kay. Tapos sugi-gigi. Iya. Dahil nasabi, doon nagsugi tao. Mama, ito pa sugigi. Iya. Lagi na dua sugigi. Wah, yan na puta-puta Mia. Yan na kami ito maapangan, nakasugigingki. Taan na mami. Sana. Tangmasan na nga doon kaya. Oh, apa to ano ben tadi? Tole. Tole. Ito Ya. na. Kadin, aventuria. Putaran ko na kaya na ito may niniamali mo na. Na fakawara-wara. Na Pamalapu-lapu. pala-pula patirang kidal. Iya na. Tuwai ka dulu di. Tuwai mo ko. Oh. Mengadap ko sana. Tiro itu. Minum na tao yan. Minum na susu. Apa tak tuwai kadin lah. Ada. Ada apa ya? Ada enak. Dari na, tak patudan na lamang, din na latumang. Siapa le? Iya. Dala tumayo. Tamas sambayang dito dahil, ada nung pa na pasambayang. Sabayan kita kadi. Bapa kentukkan Allah bapa turika. Pagi kerja Allah bapa kentukkan kamu. Baginya Allah bapa kentukkan Allah kai. Balakarkannya Allah bapa ini penyikannya puah. Balakannya Allah bapa ko mandikan jam. Ni adekan kemungkinan kamu. Mandikan Allah bapa kentukkan. Iya lekam Allah kan kamah. Bokunya kanya ayam tema niko. Mama apa kun mama ini ko. Ya bagi Allah apa kun ko onyi anyang. Ko Allah kama apa kun. Panikan ni akam bo kun kam ni kamu ini. Amen. Amin. Amin mo to? Ya. Amin mo to. Nandun ko ang to da amin. Taara ko kudiri, pananda ko lang sila. Lasebo ko mo siya to kadi. Nga nakaluay. Ha, taara Alin? ko pala di kan tanan. Siya pikir mo siyang. Masaya pa to dala. Gongal lo pa. Kasi ang man naman ang arombong. Maaparat tao. Oh, dong bongi pa to dahil. Iya, nakatombi pa. Ini singa kadi la ribet nene eh. Matombi pa misyangan naman tuno dong wong. Maaparat ito din. Naman tuno sala apa kadi sa. Iyo manombon. Tuno sala kinde me. Nasa mga siya pa manombon. Kaya mo siya ka rin na Bina na. Okay, oh, maapon. labi na singa na ni kadi oh. Hindi te tumpi. Oh, Masabay ito na kadi oh. Endang balimbangan niyo. adawannya. Oh. Maapasangan na. Salam dari Morowali. Oke, Alion dari Morowali. Ya. Aja
diam. Siapa peti? Iya. Oke, Kadi. Ya beginilah jenazah kalau dibalik tuh batu, karwaya, ada pisangnya. Wajib itu pisang le, harus dia pisang le. Padahal lu le. Iya. Kinalona. Lona. Di Bandung, di Bapal kabur tahu apun kita. Iya. Soalnya sepu. Iya le. Nasang solkan janna. Ada selama solan nenek. Iya, yam ke. Papakan kamu kamu. Soalnya nenek Angel. Oke. Baik sudah pada Allah. Kau dikira lagi. Lalu bikin apa silaga? Situ di bawah, Mas. Silaga bukan orang? Mau Apa silaga? Sudah. Iya. Halo. Halo cucu nenek. Halo. Siapa namanya ini cucu nenek kan? Putri. Oh Putri. Oke Putri. Ya. Halo, Amanalina. Lina. Ada kan namanya Lina? Tidak ada. Di situ kami ambil rontang, Mas, sempat banyak kan. Iya, oke. Nah, pertama. Oh, ada orang dalam. Lain. Ada dingin Miki ya? Daerah mana itu Raja? Itu Raja Wisnu. Oke, Aldion ini daerah Sanggala Utara. Namanya Lembang Tumbang Datu atau Desa Tumbang Datu. Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Halo, TV Sanggala. Halo, oke baik. Nah ini adu kerbau akan segera dimulai. Weh, cantik-cantik cucunya nenek. Nah. Cantik kali. Cantik sekali Kang. Mana kita lihat ya? Wih cantiknya berapa itu? 50.000 satu foto. Wah, ada. Banyak masuk ini. Salah banget. Cantik sekali. Live streaming gitu, Kak. Iya, aku foto juga ya. Ini 10.000 gini. Satu foto. Ini kita sini, gue. Oke ya. Cocok ini kan balik belakang ke kiri. Oke. 1, 2, 3. Nah, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Dapat 30.000 3 foto. Satu bungkus rokok. Untuk foto dokumenter anjir, bukan film. Bisa jadi film ini foto ini. Iya nih, Kak, stop motion. Stop motion betul. Iya, ada angin-anginnya, Pak. Sudah minta apa anu Ji 2 hari lagi di sini jadi masih kasihan. Iya. Lakukan dia Miki. Wah, pemarok lakukan dia le. Lanjut sama siapa tuh? Makan lagi. Tadi ada kunti rombatu makan deh. Kalau saya lahir di Morowali, tapi banyak keluarga yang bapak di Toraja bang. Oh, di Morowali deh. Siapa kan namanya itu marganya bapak tuh? Itu masih mimpi itu kita pergi di makan. Iya, mereka masyarakat di
Ang kamu mangiro nito lah. Ana rin ka po ay ko palagan mo. Oh iya. Oh iya tak aku begini le. Kamu gile besok ko mo. Maliloy ni. Na oh na badi mo udah duk prank apa min. Oh. Apa le? Tak apa tempo waktu le. Oh. Sigo mo ya. Hindi naraliwan to. Hindi yo. Wih. Sore-sore. Wah, mantap po gayong untuk isi.
lagi boleh dikatakan rokote palisuna tiga bengkonan tujuan kemesiman rokote bombong gula kabarintina maka besuling karana na mesiman rokotin mantingaya malakdina anggang natemayan pangluluan sangka pangusoran dotilani pak dendeng sering sirenden tumakamban di panganay kada nenek manimpak di papalumpun ini sarang to dapat tahu bunga nenek ditumpu baturan na di kalapang tandok bulan na keden dan niada lantang na dongdok ketunan na isangka maklama liku di kari kumarasan loko siarang disungsi seruan daw te panito disembang daw te landa siya yung katidaya alam makdandan tidi yung panito parang-parang magalima na nagusuling kararaan na anggang nasa lurara sa lubog ito banda pasuling kararaan na intim kariwan malakdi na lante-lantang taulakbi igaruga ang pulembang ikuwat ako manggaging edukasi tiro lindo tumakraputan lamukuk sinang tagarupa angga tumakkapunan na si mamato lindo gadi yung kapuran panggan si pabalong karungan yung pelang barang di bulu iya mo tanatasik na kamarinti ng tuling ibulan na kamadang dina magalima na tamang kadukang kala paparay demi wayong bo ribatu birri kalau alempan di badara tumang kana sorong pindam demi manang lindong lam tetang na tondok demi tumang kanaria kada sipuru PKK malu te bisa kemudian nasa upak tapo upak paraya tapo paraya na dumi tetang tipik merabatang di kaletan na pubayang tang tilas di tondok tumatangata ang tatong pemasak kemair maru dinding solan asap na dibuat tabi makambang katang palambiran masih di manapak demi katang maukuran lempan laku batang di kaleta lam tenalo masambu ini raruuna pote di bolong pamintu una katang palambiran mintu una katang maukuran lempan laku batang di kaleta lam te ada na kabatuan kulang tangla tabang pumadiong bangte di batang di kaleta masulan asang tangla takangkang memalo na tondong batang taling domain sangat dina tondong ilang kinadai kadang nganene pembasam todolota kumua sa lebu duga daw tangan na langit na tang sitiro lindo mapuong ana daw duga daw pangalisuran na batara na tang simang tataruba pato ni kombo garaganda na kumbang duga tang pondoy langit ubara raka duga tang sukuru batara ondo raka ida torrotolino maire torrotonin tau mata do di dadian kitang palambi pero bisa na tukang mau buon bang kedalam bukit ini mamaran mata na dito ini tinarang pagpagulong makamban katang palambiran lagi dua tadi tang batanan tali kadua takilan dan loro dengan tanda butut taramai ketangguran kada iya betul ketangguran kamarintinan na siana na pendi daya mai kalumpang malusu tu rambo mak dan nang terong tutun mak kumbakale ide patumali tutun kaborong lako siapa pak na pendi ketangguran kamarintinan na Bapak B katanggulang kamarintinan na bipa tu Bapak B jong may tondon makale ni patumali tutun kaborong lako siapa Bapak na pendi katanggulang kamarintinan na Bapak Deo na may sanang andulan ni patumali tutun kaborong lako siapa Bapak na pendi katanggulang kamarintinan na ne Ray siya ni Ray na may salusupay ni patumali tutun lako siapa Bapak na pendi katanggulang kamarintinan na Ponggepo na may palambang maluso ning patumali tutun kaboro lagos si Bapak na pendi katungkunan kamarintinan na Pongselma na may palambang maluso ning patumali tutun lagos si Bapak na pendi katungkunan kamarintinan na siya Lilis na may palambang maluso ning patumali tutun kaboro lagos si Bapak pendi katungkunan kamarintinan na siya Erika na may palambang maluso ning patumali tutun kaboro lagos si Bapak na pendi katungkunan kamarintinan na Bong Adik, katungkunan kamarintinan na siya Bong Adik na may kalumpang maluso ning patumali tutun kaboro lagos siya Bapak na pendi katungkunan kamarintinan na Bong Digo na may balambang maluso na may kalumpang maluso ning patumali tutun kaboro lagos siya Bapak na pendi
Si taruh na katangkuran kamarintinan sa Erika na may balampang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan Pongalit kalumpang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan siya Pongdigo kalampang paluso. Kalumpang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan siya Pongparel kalumpang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan na siya ni Aura kalumpang paluso may patumanin ito terkaboran ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan na Tian Nerito kalumpang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan Pong Nobel kalumpang paluso may patumanin ako sa Papa Napendi. Katangkuran kamarintinan na siya Pongintang kalumpang paluso Mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na siya Pongparel kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na Pongintang kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na keluarga Nainatan kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na siya Nerangan kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na siya Nemoni kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Katangkuran kamarintinan na Netian kalumpang paluso mempatu lagu si Bapak Napendi. Minggu na rombongan mempatu malu turun kaborok lagu si Bapak Napendi. Lalu belajar katangkuran batulan pasunan kamarintinan lalangan bumi alam keluarga. Lambang nomor 2 si taruh lambang nomor 7. Katangkuran kamarintinan na Bapak Andika Jaman Samarinda Rampong Membagamali. Rampong itu alam petaruh katangkuran lalangan bumi alam keluarga. Si taruh lambang 27 karua. Katangkuran kamarintinan lagi keluarga Bindu tongkonan Bindu tengan mempatu lagu si Bapak Angel. Katangkuran kamarintinan na Nenek Gabriel tengan mengkende mempatu lagu si Bapak Angel. Katangkuran kamarintinan na si Aldi pasang turun mempatu lagu si Bapak Angel. Pintu rombongan mempatu lagu Bapak Angel lalangan bumi alam si taruh lambang Bapak Angel. Si taruh na katangkuran kamarintinan na Bapak Andika Jaman Samarinda Rampong Tanah Tasik kira nama kampanye untuk dijualan untuk utang si Berirang untuk makan yang suruh dalam antara utas Yusro Mimi Kosi Turan Tadi lalu petaruh ketongkonan lain dalam tengah 20 itu si taruh lantang 20 tarua lagi bola visi mong sangat rakna panggantanan bulan tadi roromaya dobe tangkonang kada dan di menetang baleso ta Rampong Pakaloloy de meja protokol. Selamat lagu kita to Rampo Tonton. Baru datu punan na toman bela.
kamalung pesaya. Bembeng family. Oke, 1, 2, 3.
Dumi malem apa silaga pumala dan patamunta. Kata kamu temalaya apa silaga pumala teman dan patamun. Oke. Video. Pagkarane minta tero na tao siya magsamanas. Mapenduan na, mapipisa kanina. Mapenduan na yato tedo masyam. Bisa kalamaton bigi masyam. Jadi yato mentu kinalolalan na latang kesuru ulah nangkaran na anak na lami banasang saya masyam. Tete kasera. Kelamin lima tahun kapiki masyam. Jadi siapa pun PKK. Nadako tete 5 tete 5 laden ibadah majelis gereja yang Arya. Dada kati. Dari itu kamu rapu la Katolik na la Protestan na la itu na masa kita si persembahyang. Saya tadi persembahyang na Maria Maria na tarima po. Patotannya kadang may pendente si pastor. Pa yato tole pato mapasilaga yung andi mi mapasilaga dolo. Lumi mapasilaga pumala sa rin patamunta. Yami torokos ki ko agati ako daw ki ko kadot ka la pasikola tanang. Ya, lumare wa makare-kare kadi. Oke ya. Papa, nenek kita buang ngam. Iya baku teman siang. Siang. Alom. Lama pergi siang. Pas ada tadi, ada ejian, ada tak kita, ya? Ya, ada tak kita. Oh, mak putu muka di. Bas. Ada tete. Oh, iya le. Tidak. Bas. Badal ku tete semua tete. Tete pira? Bas. Oh. Ya. Ada tete. Papa. Nah, dia kena itu. Dan siya. Mama. Tidak sekadar ketika. Tidak gitu. Oh, itu. Oh. Iya. Ada teh? Boleh. Tidak. Ada teh? Tidak. Iya. Iya. Ada teh kita. Ya, bersama yang Ada udah. teh? Iya. Kita. Persembahyang kira oke. Ada. Dewa protokol kena lo. Kau tahu. Ciri-ciri itu kan dia. Ya, itu tuh. Ciri ini ayong. Kalau budi-budi siapa tuh pembuli kedoi. Baik ke Pak Gua. Alom. Tiga berketiga. Hello, bet. Tahu. Kau. Mana kau wasiat buat kemaklukan dia? Masakit dile. Ya, kau aku temu ada kau. Kau, kudan tiga, iko mana ini? Apa rombongan? Ya, ada kan